Alphabet ausprobieren, Alexis. Mhm. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, 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 O, O, P, P, Q, Mu, Q macht Mu, ja. R, R, S, S, T, T, D, U, O, V, V, W, W, X, X, Y Y, und Z. Z. Yay, super! Applaus, Applaus, Applaus! Jawohl, klasse!